bi April karoni ateli tan ani fula bewo be wole to jang bari jandi be dunna programme ni kono mba ñini la Fans Club la executive members be bulu eko ate mela baake lady Sadio be futala jang mo be yelo stilo kam ka welcome you line up ade line of form ka lady Sadio welcome ni mo botaje na elfa balu min yalungo inada kana mawe imbe ngoto jambi sina na dol futandalma min yalungo imbe mabe ni jambi folo wole mo honorable Segu Mbaloti atele mo political advisor to the president Alassane Bulola Fulajawo wole mo honorable Sidi SK Ndiaye deputy speaker of the National Assembly abe be moto jam Sabanyawo wole mo Keita FCD Memo deputy director of prison abe be moto jam bi niwo botaje be Alpha Bal Karo kibar la modi jang Bengketa Bango President of His Excellency the President of the Republic of the Gambia Alhaji Adama Kairo Baro Doma Nemu Abotana all the way from Mankamakunda Kamabe Jam Olemu Alhaji Bulli Baro Niwo botaje be mola mabeo kibar la ni Bengketa kafo na chief advisor ti Lamin Mondo Gata niwo botaje me molula mabe o fana fulani Bengketa honorable minister of environment Rohi John Manjan abe kafo ko jam niwo botaje me PA Musaba abe bewoto jang mi yalon ko wati atlebe president kala ka mba koy abe bewoto jang ni mo botoje badi Gambia kolu jarol men yalon ko nga wolle kere ali jang e nyanta sumunna modi wole mo jali prince piateti Bengketa na Gambia la jadi ngara dimati Bengketa Alhaji Jaliba Kuyateti ya fonye jam fana ko aja koba balo be jam be yalo ko aja Sadio balo la elifale mati apana be woni be jam ko kamala badi Gambia ngulu badi bangulu kelo elifale be siri musuka fo be siri aja Sadio dimulu ibe jam ala Fans Club la executive members on wolle be lorin tek kabatu biro ke elifa musoni na ka welcome ala nyato kaya koto nene trawale memu kafola presidenti ani Alhaji Sidi Dem Bengketa kafoni famati ani awaba Bengketa kafoni famati bani Gambia kono bi aja Sadio baro Fans Club launching woni beddi jambi kafoñin na aim and objective nin siyo keta binaw fula mori en ne munati na kafoñin famo ya londi kafoñin na tamandir ñaan anin kafoñin na lom kawon ala xamol na la mira nan kolu mbewol fana be bola modi e ñotole bani Gambia kolu aja Sadio baro Fans Club ala executive ñing kabrin Gambia len fo diaspora mol min yalon ko ibe Gambia banko ñing kanja wolle be lorin te
bari na mol fana so le mi ya ko wolle be diaspora mol e kristen kan ka fonyin kono wol fana be jede imanna no nyawonya bari dibe jomoy kande ka fonyin na koto woto be welcome to the Her Excellency Madam Sadio Balo Barola ning anata afutata wato men na wotumo sina kafonyi famola lonkamo fo modiye misalon mune muila kumandiro nyina daliloti ko kamala be mol be kon na ke tintu ke nimbara alfal media non ko bodanan dura jawon ko mabeja cabinet minister permanent secretary director and politician na dedi council media non ko mabeta pe fans no ko be dawoda aja sadio di wonde dawoda jalol men fana be jam ni be kon na ke tintu kanya lawon fana na tole ka mabeja na ko sa sol media non ko wolle be jam be kon na ke tintu ke nimbara ke dey mbalo banna Hori malo Bismillah mada Mahmila mada Wallahi Malo Baru bana, baru sina, mina baru walai mama tumbalo, nene wali MPP, koi nene tarawale koi, dani MPP. Sanani MPP, konene tarawale, sanani, sado baro ko MPP, sanani, nene, ko MPP, wayo, nene yang ko min, bismillah, nene ko min dichani mama, kono koi. Gambia Guru, el Falmini Alon Koro, el Siri Yan,
kafola president ni toyala ani kafola advisor toyala kafola elfal toyala be jiya do kala luntam punyale mon be yalo ko ibodana bako untani na ka kala kamabe nyimbe mo nyimbe jambi wo kamala folo be mingela wolem ko be kafoni la alfal to folaliye men yalo ko wolle marani kafoni na tamandi de nyaalo folo kafola president mo lafta ko na ni min kumandi isi muni yelo won nyaaye please momo ni kumandi yewuni yelo kafola president mo wole mu ajani le trawale kafola vice president mo wole mu aja jatu dumbuya kafola second vice president wole mu kadi dibati kafola secretary general wolemu Muhammad Chambi kafola treasurer wolemu Muhammad K Mbalo kafola organizing secretary wolemu Ramatullahi Sow kafola deputy organizing secretary wolemu Malan Dim Mbalo kafola auditor wolemu Mariama Songoli kafola advisor committee Lasana Conte kafola media and communication Abdullahi Mbalo kafola member organizing committee Sona Kurubali kafola na diaspora be wole Musamba Kurubali kafola organizing committee member wole Kadi Boja kafola female youth be wole mu Seni Jabili kafola advisor do musolla karola wole mu Mama Suware kafola advisor wole mu Muhammad Mbalo kafola advisor do wole mu Ba Council Baro kafola di koda advisor in diaspora wole mu Sirin Mbalo kafoni Mbama wole mu Da Awa Ba kafola piaro wole mu te piaro mu Sawadi deputy piaro wole mu Binta Bati kafo Fama wole mu Alhaji Sidi Dem kafola chief advisor wole mu chief of Brikama non Alhaji Lamin Mondo Diata ñeneen mu del falti media ko Aja Sadio Baro fan club ñu deme maradinal na dun tamon media ko bi inata jang foro wole mu president wala advisor di politiko la karola wole mu honorable Seku Mbalo na special guest wala na VIP guest do wole mu honorable CSK Njai deputy speaker of the house ani Keita M Sedi wole mu deputy director of press ni ko daje chief Mondo Yata ade fona na special guest wala kono andum na ministre mi yalon ko atinde marani dandangol ni al hawal la kenya la meketa rohi jon manjanti magere ni ko daje na alifa ba meketa banko president do mati meketa alhaji bulli baro ni ko daje president la personal assistant Musa Ba abe be ko jam New Kodaje National People's Party la National Campaign Manager Honorable Lamin Cham Abiyamoja New Kodaje be modoni ngatida la wala mo Honorable Tafsir Al Abiyamoja New Kodaje Aja Sadio Baro Bandi ikafume yeko Dado Jawo Abiyamoja New Kodaje Jenaba Sow dedi council le ni alon ko bodona olive wulni is kana ma be ni bewoto abeja ni o botaje wolemo
Deputy Political Advisor Honorable Du Salo abe woto jang ni wo woto je mbe name yitandi lalla ye kala mo tandi fana ko Honorable Basir Ndaw abe be woto jang Gouverneur Ousmane Bojang West Coast Region apana be woto jang ay kila ki janne mi yalo kamarina to mabe ato yala janne Maimuna Sanyang atele mun na deputy treasurer Maimuna Sanyang ni mon nyaay Maimuna Sanyang amidabo wan brikama not la women mobilizer ikafuna be to janne amidabo wan ni wo ko taji meyen be jambi meyen be jambi wala mu kayra be ya Governor of Central Bank Boissy ay moki na jammi yalo kana to mabe ato yala jam o fona be woto jalle oto mi yembe ni jambi kayro mi yembe ndi wole mu jumati wole mu Her Excellency the Second Lady of the Republic of the Gambia Ajaratu Sadio Mbalo Barrow okay onosiro pa kumfala juma wolemu His Excellency the President of the Republic of the Gambia and Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces, Secretary General and Party Leader of the National People's Party NPP Alhaji Adama Kairó Barrow, who doubled also as the chairman of OIC mba kononna ka tentu ka nimbara ka jay mba folamu beko aja Sadio Mbalo Barrow first Loplan #1 funds wala mu banko president de Excellency President Adama Barrow atele gunda yelenye ko first lopo nyinga lodge wala atinna kabiri ngawo yamaro soto nga bunda soto wala na du jambi pour ka first lopo nyi lodge woto kafo nyi be ko yala na kon don dirobe banko president way anala cabinet minister mo no be men yalo ko be banko nyi kan jambi bal be kon non ka tentu ka ni mara ka dey be do jali prince ko yabe wala mo na guest artist so mi yalo ko atele kere kere ko nyaato ko mandi jang ani jali ko to mi yalo ko wol fana na tole kana mabe jang baba mal Gambia baba mal abe ni ngam ko janne jali manta ku yabe nga fana ko mandi ni ngam ko janne jali Musa Suso nga fana ko mandi ni ngam ko janne jali Pulo Suso fana nga ko mandi ni ngam ko janne yem kala mo dalila ko banko president abari muso be janne Ajaratu Korka Barrow ikafana be ngam ko janne ya itandi ko honorable CSK Njai ko Ajaratu Korka Barrow abeji be ngam janne karanta jaabi ya itandi nakabe be ngam janne ala su wolola BS Samate be janne Binta Samate abeji be ngam janne ala su wolola abital mi alon ko Musa Drame ala musole mu abeji be ngam janne ala su wolola Cerno Baba Si afana be be ngam janne ni be na kana mage ni lungu nyaari wala to jang nge biye konto me biye bisulay ni lungu nyaari woto me baro ko tam la kapo na molu be janne aja Sadio Mbalo Barrow adingolu media lon ko wala mu beso so jolla campaign committee media mu tabati wol fona be jinde woto janne me biye bisulay la ni be woni to jang ba fula janne bi ni ko e mo sundi wadu programme ni
Nene Traoré ni anamu tamu di sebelah ya. Nene Traoré. Nene Traoré. Nene Traoré. Nene Traoré. Ala sebelah, Nene Traoré sebelah. Honorable Seydou Baro. Akibaru Sobrianto, Aja Sadio, Tomo Mabe, Agora delegation on the matter. To Aja Sadio. So, yeah. So, permission in a welfare city. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mbe Gambia nol be kontonna. Mbe His Excellency President Adama Hino Kairo Barrow kontonna. Nimbotaje mbe His Excellency kontonna. Lady Sadio Mbalo Barrow. Mbe high table kontonna. Mbe deputy P. Sima kontonna Sidi Njai. Mbe Uncle Sekou Mbalo kontonna. Mbe Rohi John Manjang kontonna. Mbe Muruna mbe Mbarul kontonna. Mbuli Barrow. Mbe Mbama kontonna Korka Barrow. Na sista fanan bijan dado jawo mbe kontona ani ami bande Dauda bande mbalbe kontona mbe dino kontona Aïssa Diop mbe fal slopobe sorry mbe alkalo Mondo Jata chief Mondo Jata kontona mbe Sidi Den kontona mbe fal slopobe executive ko kontona bi Lady Sadio Mbalo fan flo bi mbalon tinkan Sukuta Johnson ba ni fan flo ko na lon kamo mu menti wala mu ka Lady Sadio Mbalo fasa ana ke mala do ku kendo akanen ke Gambia jam Lady Sadio Mbalo Baro Gambia dimole akanu ye fans club yelaye saliko ni fans club yelaye fela fans club taya kulli wala kulli mu bigi ni fans club nga yelaye kurka Lady Sadio Mbalo fasa anake mala agenda because President Adama Barrow ada dogo men ke kan jam Gambia dimo beyaje hada madimodu ni man pare ka men je ita jela de but His Excellency ala doku kendo be men ke kan jamode ya jele so ntodu natale ni fan kurobo man sibo sito man patibo patito momo me ya lon ko mu Gambia jimole ni telel ko ka tandi mo be ni fan kurobo ko because tol man patiyo je tol nan na bankole je wala mu Gambia so nafaka Gambia le doku because na president wala soto me ya lon ko apare saka Gambia doku so mba doku le nyame fonto kana na wuli nga lo ha excellency koma Lady Sadio Mbalo koma pour ta tema support ni fat kula ko kana lotale pour ka musol fasa ali fondinke ka musol ka fasa the sense of ntolla ni fan kula ko mbijanne ntol dammangol ka nyodon to kodola nka ta baga sol sang nka murum ko ten kan na profito soto nka la fan na boxo ka secondly nga gadi soto nga palaso soto mbina gadi no kela je so gadi no mba kela ni nga wo fananke mbe Gambia di mo letala wo gadi no to ka gadi no ni penke ka doku ni mo le men soto je ndamawol ani musol nga nyoma ko yara Lady Sadio Mbalo Gambia di mo ya kalule ima kalu fenkamma ya yelo le kanu
ne nkoye nan ikonye ko nga fans club pole yele Lady Sadio Mbale nkoye nkoye ala baraka biri ko taje na Lady Sadio Mbale akonye ko mfana kontanta ko la baake because mayen sewo bi hada madimo nie dimo soto fa barkata fo moli ya ye napitala ya mutabati wala ta ya foye kontana ko la ya gayo semben tuya ndedum Gambia dingol ndemam fen soto menen fo la Gambia dingol fenten fo kontano katu munen Sadio mum fangole ti yelo lem koto male ya wulu bari Gambia dingol la fo min ke Sadio la ala ya dum bim kumbota Bina Gambia dingol je na Sadio ya jita wallahi razim kumbota mbemol tentula Gambia dingol ale la fo min ke Sadio la alama ala ya jo bari na musol ngal karfa mbari na Adama Barrow nga faale nte Barrow kunda na dula fulo bere soto Adama Barrow ni tata afama la karola nte bari nem bari ni tata abama la karola mbama de sina woto nte manke ko man ko ni mansa kunda ko bari mbako la musole ngal karfa His Excellency President Adama Barrow ane Lady Sadio Barrow 2026 ni amo edamonda wibaro because Barrow president wonen di ade dog wala adu musol pareta ka lo koma wibaro dindiwon pareta ka lo koma Adama Barrow ko am pareta musoje ay kumbo ni banko kan sako dindino gacce jara ma president Barrow President Barrow gacce jara Africa worldwide ite president of Denna yeta si la laranka yesino mo be jandoro neto Gambia jam mune wo sabu hino mi mbala amam pareta mo silandi afangola ntol ka ko mol membo ika mol bane ya mol fane ni ya ko Adama Barrow ya ko ko mkawale munyala munya ika pala sole nen atu ika pala sole nen birina mantra mansa yala mo bukane sila nata ka mansa ni ma wala nen na ko wala so wala ko pala so ika wala nen atu ika barka di wala fanan nen Adama Barrow wotata le de ni mem tuta diamo la ite diamo ko ta ko mala dube fan sa ko sey ni fans kula bodu ni natale ka balu ni defala de dol katal ni fans kula bo ba lola da woda birin koina fokatom because pareta le ka Lady Sadio fasa up to the last dot Lady Sadio mo momenti a wasata a hinata I have come a respect so Lady Sadio Gambia dimol be koma ati pareta ka kare koma iko ma ko ya ko 2026 ye wuram ye kara kampano ko Lady Sadio Gambia dimol ko ye kare ngato ye kare koma 2026 ni ala sonta kuro be ko ila na mo le konto ala bara Thank you so much. Abaraka baki. Thank you. Abaraka wala mo nyati. Highly development Syria. So ele trabalha ya kwenye ko. Kapola ni man objective ni ko ni kaya mo right after this one kapola ni ang soro ko ba so ba ko kan ni na ni kan ni kabiri ko ila ko fukato already we are the parts of ni kato la gele bari na highly development nakta mo kinin nakata ko kola ni jam mekata Muhammad Balo atele mo ko founding father of this Aja Sadio Barrow Fan Club ay kata ku bale ke mi ya ko ala na pro ni jele kaje ko ni kapo ni solo ay baraka ando ala ne maro do abira wudi taw wala ana tam mo sole mo kenno ngani ya ko kapo male pour kaje ko kaje kapo ni londi ka amuta ka bambali o kamala ni kapo ni ala long amu melti wala mo ni ko ka mo ke kidinti banko ni kan fula jamu melti wala mo musol la sebbe ni ala karola sabanya wole mo politiko la fannata nyin ka ko lota
President Adama Barrow la national development banko nyinkan kawo compliment ani fana katara lori parti la agenda même National People's Party the NPP to complement the effort and the achievement of the National People's Party kafoni belori wole fana kamma o kammala kafoni ninyi lonje kodala banko nyi kuntani nano bekan nga kadiro sole ko ilafta nala nunyi bengo nyi to jam bari nada ko ene ko ni lon kin kodala regional abe kafona executive ni sola o kammala be mekra say be kafo famala kumandila alhaji sidi dem ayna ani modi nyoko ko mani alhaji sidi dem بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ما فرموا بي السلام عليكم ورحمة الله ما بانكو مول بي كنتنا من بلوري جام ما كنتن ديرو فلولا من فملا ولم honorable Seku Balo mbe kontonna baake mbe tentula mbe jayla yamari kendol la minu ka boyla karola mbe honorable Sidi Ndiaye kontonna mbe fongo kontonna ñim programme wala bi mimmu alaaji Buli Baroti mba kontonna baake mba falaye min baraka wona mbiri manka na ma be ñimbe goto jang mbe namu sukendo kontonna mimmu madame Talti Abidjan mba kontonna mbe korka baronyol be kontonna momo be hayteblo to be kontonna mbe fam slow kontonna baake min wulita kallo kanyim programme o dada ka fonye ko idol ye Sadio Mbalo Baro le kan wono aja Sadio Mbalo Baro janim be kontonna mbe la fam slow ko le fono kontonna nye tentu nye jay safa al nimbar kadu ale Sadio Mbalo Baro kanule almaje dolnene majo dodo naman ke natalo to waran teleto ni aje almaje la woto bila aliaje o ka kanu wo kan almaje mbalten tula wala mba fulale alimbara woto aja Sadio Mbalo Baro be kontonna mbe ko wa kontonna nala delegation mi be ko nan tujere kana jam mba fulal be ko al bismillah mbe kontonniro tambindila na musol minu bodana fo ñamina kerkatim suruwa nambadin suwal minu bije idi na delegation bale bijang muskema ñi bijang ben wulta MPP patriote dawda ngaw muskema ñi landu nga sutte mol kono mba fulayle bismillah fi ya fi mom tay ya fi mom suma wokola sinana yitan niroke monna mune ya sabu ñim fam strofolot fam suwafo lote ñinne kan ka musol sembentuya ka president Adama Barrow sembentuya ala MPP patiyo etano ñaatu ñaani kadi ko niamo suto yirolle siyana je woto ni fam suwoto wulte koye Sadio Mbalo le kanu inata ya fonye ikonni lafta Sadio Mbalo le mutala baati lafta la kafole la kafolo waye Gambia banko be kono andum fanan koye ko sonda wala le alkalon tele nal yalon do maye al yalon tele woto bi mbay tele la Sadio Mbalo na nyinda yele gam kombo janne to bari lafta kumanda bankol be mbalo be la ñu fam sklo ko la lon ci kala jele seni kala mo kumanda bankol be la mol bi janne banku ala mo bi janne minna ta kamabe ka jibero ke ñim fam sklo ko yete bendu nyaadi le andu ngani do ko kada nyaadi le ni futare fanam bi ka pare la wala ambe kurubali mansa amala ko kurubali mansa mba tentula mba jayla baake kala nafulo bondi kake min e fam sogo kono fasa ye bi lumoy ke aytano anyama woto momo min lota kanyim fam sogo balundi mbe tentula mbe jayla kontano yati nabi tediamu nola baake menna marché birkama marché molu ye mo kilimbula nata nyam mimmo jamboy so afanam bi janne jamboy bi janne sa tentunga jay baake bawo MPP ko wuli ta dawoda
aka wakil ala nafulo bonde ala biti ko kon asa fonye ko alnata nga nyimma ngam fongol ma koy MPP parti mum bele taake woto jamboy mbafole ko indi mbara baake ko dum na wato min tayla biti ko kon o kola sena Sidi Ndiaye tentu baake kabiri lungo min na wultan kay ko Sidi Ndiaye lafta ka fam flo ko ni ka kulli am dege yalla wato wata be telefono ci gala aben kumani la albe nyaadi la alba kala tenne se ko mbalo lafta ali e ke wole nyama alkan kumandi limbal la kol kono woto altol mo fulol ni mol be ko dalla mbe kontan nanu mbaake mbe fago teri ma kon don na baake mi mutamsir anti naaje janne mba konton na baake mba tentulam mba jaylam mba fulay ko ini mbara lugo min nanga mitino ke yemi fono ya betti mandile woto mbe Gambia dingol be konton na mba fulale ko ñim fam nene trawalle la ñim fam slobo ñim MPP la bata ko na sunni marabulu ba sunyole ke mbe lolale ngaaje ko ñim fam slobo na tamandi Gambia ko fo ay Gambia bebe mbenda dawda isa fo janne mol siata janati woto al salon ko ba Gambia musol paredale man sibor nyoto ma fo fulay ma fo mandiga ma fo jola mo bele wulide ko Sadio Mbalo alama ay wati alama ñin ka foyta ñaato alama mol be kambenna na ñim banko alama alay kayro ñidi ñi assalamu alaykum wa rahmatullah baraka baki alaji Sidi Dem musidɗo amin salmini on caggal ɗum ɗo hande woni balɗe 12 lewru april comme ni no min kaalirno noon on the 12th of April wonno wonta launching of Adja Sadio Mbalo Baro Bale Club ɗum woni hande ko ɗum hawride min ɗo hande nden noon kala garɗo o miɗen ɗo walla kala garɗo ngal dental ɗo ko mbawɗa yimɓe fof miɗen mba salmina innoje mon e yettoje mon ɗum ɗo ko jiɗgal tan addi yimɓe ɗo nden noon paasi ɓe jofton hawlar ton ɗo kala ko naɗɗo wawi yiwde eɗen andi son mbi oɗon jiɗi Adja Sadio Mbalo Baro e président Baro e national people's party yimɓeɓe moɗo ɗum ɗo saabu on golliri ɗum e ngal dental nden noon min weltima e argol mon tawede e ngal dental ɗo wadde gohiro ɗo e loñde ɗo Adja Sadio Mbalo Baro kala ko neɗɗo wawi wondude min no salmini yettawan on jarama next speaker mo min noddata woni Lamin Mondo Diatta the chief of Brikama North. Lamin Mondo Diatta nde woni commandant Brikama North. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Be jama molu kontonna jama mi yalon ko kayrole sijan jama kayrema mbal kontonna tolnal kontona mo be kilin na tol fonno bari ngal konton ka konton do tamindi na banko president wala mingata alhaji Adama Baroti kayro balafa tonya hinante mi yalon ko aka bakitol tamandi aka finkintel tamandi aka dimpantangol tamandi aka dimpantangol topoto aka fuwarol balundi aka fankamal balundi aka konkotol balundi aka fentiel balundi oto mbatentula mba jeyla bi ñollumala be konton diro murundi la fongola madame kam mengata ajartu Sadio Mbalo Barot denda deputy speaker Sidi Ndiaye ngama se mol badate konton wala ko barolo ko bi jël mo bëgg silam badate konton wala silam be Segu Mbalo kontonna mi yalon ko président wala haajo wala fentala ani Sidi Ndiaye be bulli kontonna min kita président o domati mba tentula mba jayila ka badi ya fasa ngani no mbadi fasa to oto bulli be tentula be jayila ini barum so mumi be deputy director ko prison mba kontonna mba tentula mba jayila ala ma vele jam ani high table min mo mo bidan Sadio la ko ma jam mo be président fasari
ngali tentu ngali jayi ndege mo man mo foto baran mo sonna na ab sirin kan siraga sama bijanna sajo salo ko baran ni tanata bay tati jam pan tati son tan tabe no kan ngi konton isa kala mo tonya badi ngolo gambian kolo balik jamaro min fala ni musolu min ya lady sadio mbaro muta kafo badi ka kafo nyillo fans club ko ñinne jarta kele banko kam musolu ñanta ñinne kela musolu président yal kanule président le muso yal kanu ali fana président le muso kanu wuro la gasiya patiyol min be kanala e be ngina ñini ke ma sotono ni manka kafum patiti de ala ngata ngata dala sululo la ngata ngata dala stangola nga motojo e be ga be ke fende fo teleri ñimo o patiyente ñin ndo be ka teleri mo ñimi bolo hayran farin jana mano dor le bije bende kino le bije ka dete fe fango janka nyanda e sele soko ñim patiyo mo le oto gambia mu sonu même min folali ala nga bulana président no ma président maromo do ko la gambia kono halle mi ye nyaabe di nyama do ko jelale nali télévision le jibe ale mobile el kono jibe do ko me keri nyaaba la le dia mo la gasiya bar tonya o mu kelin dorne man nga kebale kuma kelin na fo e ko ni e samo ja abe kutu fi mo to monna e ko jobo la jolo ma min jobo ma jolo ma sama kutu fi mo to monna ba ata to monna no president boro bu jobo la a jolo sama ya dum sama no ko la minango ya dum minango ko la sulawle ya dum sulawle ko la pada paro ya dum pada paro ko la bali adamu sajoli adamu selanga mi badu ko ala ko president barole man sanyon tangolam ala muta gambian kolu menyum folali kabirin ppp wato kabirin jawara la wato fombe president la wato president jamel wato kono fonna dum president baro kono mene be gambian ni president yala jamal na sita yala fanya ba demal na ka daje mini be ngini kelenti jam min na ka daje ngade be la kama nganange sama na mulu menina minna wala ke president jawale tata kama begnari ya samana ya ke president faman ko la nyama ba siri jaman ko la nyama ba ya jame coup d'état la bo coup d'état wala tata kama ka ko no tata nyama ya siri ko to nyama ya coup d'état ke ya ke president mo mengila kama ke la faman ko la nyama président Baro karisaba ala yake président mini ka ngini ala foyi da temba kum man sela nim président Baro bodi mini ka ngini wolinte manila min wala be kelaje andum président Baro bodi mangu ngan sangi tan nana abe gambia sambaka naman diamiye bata ida senegal ndolma président Baro laje abe tonya la fasa kan hasidon wala ba fala président Baro bara mo kendo abe be président bulo ko gambia wiu Baro Alafo wiu Baro Alafo wiu Sadio Mbalo Alafo wiu Gambia 2026 Dabalamu 2026 Dabalamu Mama moide 2026 Dabalamu Barolo mafu jama sama Baraka pagi ki plami mondo jana breka manot la sebu ye ko to pagi ilaw kuma kangonda sai na diamla ko to mi bina la taka diamla tala dron pro jalol fanasi sumunno wala ko jumadi wala mu honorable Seku Bano ala fukulola honorable Seku Bano Alhamdulillah Rabbil Alamin
alhamdulillahi rabbil alamin. Mi salmini ha excellency Lady Sadio Mbalo Baro mo gandananta hande ko kanko fans club makko watte ɗo launch mbe ha excellency Lady Sadio Mbalo Baro kontonna mi yalon ko bi ala fans club ibe wole launch kan bi mol be contenta e amen folo janimbe nadiamo sadla fonga sedi dem konton me yalon ko atene mu kafo nyin na famati anin nene tarawale me yalon ko atene mu kafo nyin na famati mbe konton na mbe tentula mbe jalla wokola nga sefo mondo jata konto lafta altol be men mabe ta jan dugare ale sefo konton ale bulo kotiaye ala loyalty to His Excellency President Adama Barrow. Gambia bi moti jamme yalon ko throughout the Gambia aketa sefo ti bang aketa alkalo ti bang aketa minister ti bang aketa advisor ti bang men la loyalty tambita modno jata isi wo ko no jambi modno jata buka hesitate abuka bata abuka malu pour kallo watu President Adama Barrow la kolo abala kodo bondila abala sondomo sacrifice la apareta anything na for President Adama Barrow wala tinna bi ko janni folo mbe kacha kumfala fo nga tentu nga jay amen executive members mbal konton na bak wokola mbaitandila la ko you have done the right thing pour que Her Excellency Lady Sadio Mbalo tombong ka fans club dadai ala nimbar President, any leader in the world, ni alia moy ko leader, a strong leader. I musole soto melialon ko they are strong ladies. Wolemu people like Her Excellency Lady Sadio. Gambenol be yalon ko Sadio Mbalo ala sobeya. Gambenol be yalon Sadio Mbalo la honesty, ala integrity, ala respect. I mean soto musol, kewol, dindingol, lutangol, ay woto. Woman mo kumpa throughout them for diaspora. Aliaje kapit atata New York. Gambian dingol membije e bunya menka. Because they respect men soto ato. Modum respect itele ka di ifama. Ni dindingo respect abe respect la. Ni muso respect muso jimbe respect. Ni harmadi respect. Ni ya bunya abe bunya la abe hormat. Adu ni ye wala ko. Wala tinna ko almam mistake. The Her Excellency Sadio Mbalo la fans club pour ka tombong ka ke ala executive. Let me tell you that koina to kato mo jamale lafta ñinño ale men kete mo jamale kili ka fonne ko on fana sate nangam dol fana lafta pour que Sadio Mbalo muta ka fans club dadai ala ya ke altolia lodbi mbali yamar la menna wala mo ñinti ko from koina to katon mol bi je me yalon ko ibe bareri pour que Her Excellency support, que President Adama Barrow support. Adun ni ale nyim fans club bambani, ale MPP bambani. MPP tonya party oli. But the party nying ay mol soto, ay associational soto, melialon ko wole ka party nyim bambani. Pour que tara party auto, dolbe party auto MPP. Altol melialon ko albeni associational like President Adama Barrow fans club, Sadio Mbalo fans club, dol the party also almantara je bari altol le bambanta wol in the party so for no jang
because of your commitment, because of Allah sacrifice, Allah loyalty to His Excellency President Adama Barrow. Mbal yamal la menna alkana silam. Gambia belongs to every Gambian. Alkana silam hani mo kilinga. President Adama Barrow kabin abe loka. Everybody knows Masakunda member in Bangkok. But Allah life the sacrifice in 2016. Mojama bijak me yaran ko indi Gambia bi melbe President Adama Barrow kajafikan melba criticize kanu wo wato iman hani pour que president o membi danu pour ka criticize. So ni alle wo leader sodo bi altolle be President Adama Barrow koma alkana silang alkana malu, you have done the right thing. Molbe development ge molbe Cairo ge silol nata kurangol nata lobitanol nata university nata albe malu na mulu. You have the president. You have the president. Model bitam me yalon ko bi il lafta ke la president. Bari amuneke what contribution Juma, Gambia. They cannot solve anything. But President Adama Barrow, within 8 years, I met Doku. 50 years back, Muhammad Doku in Bangkok. We can say that, we can testify that Silolia Itandi, Gabitanolia Itandi, Kurangolia Itandi, Salolia Itandi, University Olia Itandi, Barone Adoku. Santemba moy kan dolbe wuli kan ka foko silo market development ni silo market development muna development ni tata America ni ya moy America o Germany o France silo le atina silo sotota dawoda sato o sitoto noje adu Barrow wole data in this country. So melka criticize ka foko Barrow be silol dada kan silol manke development wo mando wo manke kumati wo mukuma kensel. President Adama Barrow le munna candidate. President Adama Barrow is your candidate 2026 adu ni ala konta ay menke in 2021 whatever tambi Gambenol ma hakil kula todo diamol al Canada ko nyin diamu kensema molbe diamola be diamu kensemola ta foko barote lola ni baro lota molba bondina wom kuma kensede Gambianol majority of them will be seeing will be batukan pour 2036 na e karto dial wala mu tonya ntata dulal beto ko na to kato mol kamem fonye wala mu nyinti ko ali tempo dol te diamula mais 2026 le batukan na karto di barola ay continue adu fana after that ani 2031 ni baro lota be karto di la mole wala ko munatina molbe karto fayla munatina what is the essence of democracy is la essence wala mu nyinti ko improve adum baro e woke respect for human rights baro e woke freedom of the media baro e woke freedom of association section 25 of the constitution baro e woke Gambiano so time more lafta mu def ya jambe karto fay la ninno ma karto fay drong because of the karto fay kan no be karto fay kan pour nga silol soto be karto fay kan pour na living condition na improve nga kurangol soto nga jiwol soto nga university soto nga freedom of association soto baro ya nati tay munamu there is no reason ka foko mol te karto fayla baroy mol ye wolon melba criticize kan because it will fire lonko Gambianol me jube Gambianol me consider iman respect soto iman horma soto wala atin that's the fact wala mutona so mol men nata jam me yalon ko yelat ibota dulal jamol to
mbal kontonna mbal tentula Allah na jam fo ka pare farambe honorable minister kontonna ani di force family men yalan ko nata tan yela doko bula nata furka mabe jam mbe kontonna mbe tentula also na sister men yalan ko koma the heavy delegation ani men nata from tujeren mbal nimbara mbal tentula ani mobile ala barka ala sokoro thank you honorable Sekou Balo atele mo political advisory kami ay ko men ko dal ko committee bade won ko kabiro nafati amala len salala ninga tara honorable Rusana Media deputy political advisor honorable Rusana abe sai me mem ko mandinga sai wole mo Honorable CBSK Deputy Speaker of the National Assembly, Badri Mandinga Saite. Jali Sabari maa ngi nuyu Her Excellency Madame Sadio Mbalo Barrow di nuyu Special Political Advisor to His Excellency the President Honorable Sekou Balo di Honorable Minister bi nga xam ne moo yore wàllum alagi ak garab yi and what else the wildlife the Honorable Royhi John Manjang maa ngi ko gërëm di ko sant bu baax a baax maa ngi nuyu President Magam ak famille bi yëpp di Honorable Bulli Baro ak famille bi yëpp maa ngi leen a nuyu di leen gërëm ki nga xam ne mooy special advisor National Assembly matters to the President, the Honorable Tamsir Ann maa ngi ko gërëm di ko sant di nuyu ki nga xam ne mooy rakki President suma jabar la may daalin Maymuna Korka Baro maa ngi la nuyu daalin maa ngi nuyu suma tooma Papi Lady Sadio Mbalo Baro Fans Club di Alhaji Sidi Dem moom mooy président ni Tabital Fulagu ba pare koo xam ne soppe président Adama Barrow la soppe National People's Party maa ngi ko gërëm di nuyu ki nga xam ne mooy seen advisor di suma xarit président Adama Barrow founding member of the National People's Party di Chief Alhaji Mondo Jatta suma xarit maa ngi nuyu National Executive Members UNPP yu fi nekk yëpp gis naa fi PS Samate Mama ang fi Onjay ang fi ak ñu toog gannaaw famille Lady Sadio bi ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko Tujereng yaayam bu ndaw ak ñoom yëpp maa ngi leen a nuyu ak ñu jógee ko Mankamankounda President Lady Sadio Mbalo Fans Club di Nene Trawale ak seen yaay di Awa Ba ak the entire executive of that committee recognize na fa ñi nga xam ne tamit dañ bokk ci executive committee bi ku mel ni Mamadou Cham ku mel ni Mr Saho seen piaro bi ak kilifa yi nga xam ne ñoom lañ invite pour ñëw fekkee luncheon bi fii ci tuuri Her Excellency Lady Sadio Mbalo Barrow suñ committee képp koo xam ne yaa ngi fi kalifa nga mbaxana boo fi toogee képp koo xam ne yaa ngi ci structure National People's Party moo xam constituency bu nekk o ward bu nekk o dëkk bu nekk maa ngi leen a nuyu suñ sécurité protocole yi tamit Binta mu ngi fi ak tiimam bi media bi moo xam NPP media social media mainstream media jërë ngeen jëf kontaan nañ trop pour nekk fii tey
si tuuri président Adama Barrow ñun suñ tuur kontaan nañ torop si ñi nga xam ne dañ decide pour organise a fans club tuddee ko ki nga xam ne mooy suñ jabar di Excellency Lady Sadio Mballo Barrow lii li ngeen def nii kontaan nañ si trop tuddee ngeen ku jara tuddee fans club si ñaari fànn benn jabari président bi moom jabari président la ñaareel koo xam ne ku tey la ku am teggin la ku am yar la ku respect doomu aadama kon ñun as a party ak tamit ñun ñi nga xam ne ñooy jëkkëram ak tamit président Adama Barrow ñu ngi leen a delloo njukkal di leen wax ne kontaan nañ trop dinañ leen jàppale dinañ liggéey ak yéen kon sii di dem di leen wax ne objectif bi pour form fans club bi throughout the country yéen de da ngeen pare pour dimbale ñu ñun ñi nga xam ne ñoo amee lenge ñooy nguur gi président Barrow and the National People's Party di leen wax ne na ngeen ko sos koy na bekaato te ngeen ñëw liggéey ak ñun moo xam di NPP ak nguuri président Adama Barrow ñun de as a party and as a government président Barrow mébétam mooy ne pour gis ne Gambia toon na ko into a city state mooy ne ku fu waay mun di nekk moo xam a hamlet or a village or a city or a town ñu jox leen courant jox leen ndox jox leen yoon jox leen jànga jox leen wergu yaram jox leen li nga xam ne mooy koom-koom yewenal koom-koomi réew mi loolu mooy turn this country into a city state loolu la président Barrow promise Gambian si te loolu la nekk di dox jéego yooyu ñun duñ ko mun a def alone without the support of the Gambian people kon yéen ñi nga xam ne yéen ay fans club Lady Sadio Mballo Barrow yéen ñëw ngeen pour delloo njukkal président Barrow ñëw ngeen pour gërëm Lady Sadio ñëw ngeen pour apprécier li nga xam ne behavior attitude discipline ak also the composure of Her Excellency Lady Sadio Mballo Barrow kon ñun kontaan nañ di leen wax ne promise bi président Barrow promise Gambian si te loolu ngeen gis mu doy leen jabaram doy leen ñëw pour bokk ak ñun liggéey réew mi danañ continuer loolu kon kontaan nañ trop pour ñëw fii tey di leen yégal ne président Barrow mu ne wax na jabaram ne su ñëwee mu nuyu leen wax leen ne lii de kontaan noon na waaye gën naa kontaan nit suy liggéey nga ñëw ne ko ne kontaan nañ ñu ngeen ñëw botu sa gannaaw pour liggéey ak yéen fu may daaneele suma kaddu di oo groupe bi ngeen oo ñëpp boot ñëpp président Barrow ak Lady Sadio Mballo Barrow mut na yaay mut nañ président mut nañ first family te dinañ leen téete gis naa fi tamit ñoo xam ne ñu ñëw léegi gis naa fi ambassadeur at large Passeni Badji moom tamit national executive member bu APRC léegi la dugga si suma xarit Jam Oy So dégg naa ñu ngi ko doon tudda fii am na lum def am na ñoo xam ne tamit support nañ leen si li nga xam ne si biti ak lu feeñ ñoom yépp ku nekk rek wax nañu support bi nga def waaye tamit man sa groupali ñu ngi ko gërëm di ko santa ak ñeneen ñoo xam ne jël nañ seen alal def ko si event bi moo xam pour ngeen jënda ndox o isaay toogu o make this event a success koo xam ne rek support na ko kontaan nañ di leen gërëm yal na leen yàlla fay xariti First Lady ak xariti Lady Sadio Mballo Barrow ñu ngi fi Lady Sadio am na ñu invite Karanta Jaabi mu ngi fi ki nga xam ne tamit jabari honorable ministre Moussa Dramé
di anti amital mbakla kalifa la si président Barrow kalifa la si Lady Sadio Mballo moom tamit mu ngi fi dafa ñëw pour support Excellency kon ñu ngi laa gërëm Excellency Lady Sadio Mballo ita muru ita subu dox ndanka wax ndanka dal ndanka jërëjëf thank you jërëjëf Sidi Esni Ndiaye jërëjëf thank you so much Deputy Speaker of the House léegi li ñu def rek mooy ne am nañ fi président bu ñu war a jox Excellency Madame Sadio Mballo Barrow Néné Traoré ak exécutif am danañ leen ko ñu ñëw def présentation boobu noonu wala ñu continuer waxtaan bi may leen gaay yi loxo na wadi first club of presentation ko be bodi wonde do Néné Traoré exécutif makko ko dum ko be bodi addude do be dotta Excellency Madame Sadio Mballo Barrow first club yinde makko makko exécutif Néné Traoré Mohamed Mballo da awaba Néné Traoré Mohamed Mballo da awaba Jatu Dumbuya Mohamed Thiam please Abdoulaye Mballo Alright, saya ikalah presentation semuanya. President Kilewaji, mana mubangku Presidawati, Excellency President of the Republic di Gambia, and Commander in Chief of the Gambia Forces. Ikalah adalah President DK, Honorable CSCI. On behalf of the President, mana President Kameraman. On behalf of the Excellency President Alhaji Bulli Barrow, Ibara President Yikila Wala, the Hadi Fumaji Kela, please, cameraman, please, follow me. Thank you. Thank you.
of the Gambia, Ajaratu Sadio Balo Baro. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. The executive members, the executive members, saya asisten pemerintahan organisasi. Okay. Give the konapele, member wanita wali mati. Maimuna Sayang, Deputy Professor. Ina nyingine kwa mijisko. The chief David Montoya Commander, City David Delhi. Please, Delhi, Kora Commander, please, Asala Commander, David Montoya, City Dem, Maimuna Sayang, the Deputy Treasurer of the Capital. Ali Sokola, please. Wale kana President David Montoya. Johnny, freestyle, Johnny, freestyle, please, 2 minutes. Johnny, please, you only have 2 minutes, but 2 minutes. Kami sini jai terjai. Injilnya lah sudah dia seorang pelera. Alim sama ada apa? Sampai dari lepas injil orang muda. Orang lepas injil orang pelera sini jai. Bisa no sangat juga ifrat punya bayi juga tu. Alim macam. Hai.
Aja Mama Koma, Deputy Women Mobilizer, Cardiff Municipal Council, Alaso Burola, another delegation of Aliso Burola. Thank you. Aliso Burola. Her Excellency Madam Sadio Balo Baro Fans Club, Hanikabi, Nemasu Market Vendors Association, Wallebe Lori Teng, ila chairman of Wallebo Maimuna Haidarati, Wallebe Lori Teng Inela Bana, Nemasu Market Vendors Association, Wallebe Lori Teng Ajo Sajo. Jurumela far soliti media lumpo Wallebe Nemasu Market Vendors ila cha pasito ya la Menketa Maimuna Haidarati. Honorable City Honorable Speaker, the Association of Welingara Auto Colleagues. Thank you. So we allow Abdullah Imaro to do a little bit presentation here. Okay, tayo mga piano. Follow. Lasta. Tawagaligo. Media House and Bidang. Starting from our national TV, GRTS, SARS TV, and Fume TV. They are logo and the program and live streaming. New Batayanga, Lafa Monda, Tanya Abdullah, they are logo in Mapelejan.
Delegaje Udipin Nalabenda. So committee wala fans club wala call Kondani Bago. Follow kaidan ni ko hadamu Sehuka presidential advisor Alimni Nada Delegaje Kondani Bago. Balabana Family Association dan executive bidang ifulan jadi terbaik nada so terkena kondana wala kalabage Lamika MPP National Mobilizer o campaign nalenya afana alimi nalenya alhamdulillah ko ya jale ni la piseli Baro for tata wo fana mi jagle kondana kalaba Ami tawo awasawo alai isa sawo Jenawa so Kansulo Wuli is wapana ini nada wili ya pisel alipana buase yalan ko wala central bangla governor wapana ini nada alhamdulillah ko we appreciate it so much. So welcome our side Piaro ay program ni continue. Inshallah. Thank you. Abdullah Bala, thank you so much. Chico, Osasun Media, Osasun Ali, the fans from officers, Ali, the fans from officers, Ali, media la pasal kontrol dengan mali yang kiate saat ini Ulbe TV National People's Party NPP Media and Communication memang nada jambi kanai program yang cover malbi kontrol nada kata kola bahwa dia ala perang limpar memang kata jambi amamu kumpa dunia Ulbe ada sendiri yang
Thank you.
Daddy Sadio Lee, Luminant and Italo Sonola. Please, media household. Please, media houses. Media houses, please come closer. Alina Talolta, please. Media house only. Alkadananja. Media house will be there. Please. Alina Talolta, Senea, Aidanja. Thank you. Then Osas, please. Osas, please. Nema Bruce, Nema Brother Osas, please. Pick your career, please. Nema Su Magen Vendus. Thank you. Nema Su Magen Vendus. Allah Barakabagi. Please. Organisasi Bengarino o program no for the movement association president Antewoni Aliou Gabel. Loke we bungo kelane be goke we bungo please Ali Fulbe movement association Ali Sobro be mabiri janabi. Aja Sadio
Nasiriba. Sadio. Halima Baro Nasiriba. Sadio. Ramatullah Baro Nasiriba. Mama Haidara Amerika. Sayo. Ramatullah Malo Malo Malo. Ala Gofura Muso Maimuna Jale. Asap Jalo Nasiriba. Alisa Jambala Uruna Fuladu. Sayo Mano, Oivena, Baro Falindale. Akade Baro Falindale. Sayo Jeletani, Akade Baro Falindale. Lady Sayo, Akade Baro Falindale. Ayate Kabo, Akade Baro Falindale. Hey,
Farsabo Farsise di perunan nyamina de Indraja di Fadupa Abang dengan bagian tidak kirim di WhatsApp password ini sampai punya fit di kontaknya kontak ini saya pada bunda di sini tadi masalah dokter bersama mungkin ini saya juga dari thank you so much. Saya mau daftar dan awal begini ko sufra kaku andu Elfa kusore bijam biyaram ko adibul bijam al kafu dibul bijam saya memekela wala begini ko bi jumati rokela High Excellency the Second Lady of the Republic of the Gambia and Commander the Second Lady of the Republic of the Gambia, Aja Sadio Balo Barrow. Alam Sultan. High Excellency Maja Sadio Balo Barrow, aku mau dia ko assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Omi hande kammo wawi wiide o wiyata ko wawi wiide kam yenade ko roɓe haɓɓata ɗum samno weltare ko heewi ko hande ako fofo aɓe banko ɓurede sago kono ɗum no alifulaɗulo ako ndiyaji yimɓe o wiyeɓe keeri mbi alata kola président adama barole niyaji gambiyan koɗumade mutala mbati mbi alata kola président barole niyaji ɓe fansogol dalalaji mbi ka tolatela alata kola président barole ako woto aba konton na baage ka teju ka dimbara ako aba dimol be konton na ali fansogol mi dialo ko wolde maage ni gambi ako na ongo sidem ani hawaba ani nene tarawale ani dialo morsaw akate mo be ko fono wala barabe kapoti mol be konton na ako asita high table ako ake mabe jambe yalo ko abotanne kabo manka mankunda kanani program ni bayni jama ka ba ko aka to ko be jam ko ka baro ali matu baro sali matu baro ibe ma be jam abe be ko non aka ba ko ma ko na se balo ako ni ali tafsir al ako ali Muhammad Balo aka be ni molu be ko non ako abe minister ko non na me ka ro manjani ako abate na ko non na me ka anti amitali ako abe molu be ko non aja sajo ka kontan ka paake abe danande akate malum abe Gambia ko di wala munela ako bari alaba joro la ni ako di national movement mobilizing aja maymuna balde aba konton ako am problem atere mu aman karaja para ba konton aka bulole mutaka bulatina almaje nyimbe mo jam akaya la deputy kulala nala delegation so mama ko ba be ko non akaya kujere ko be ko non ana ko ma ko ba ba lo ila mo be be jana be ko non akaba ma be jam be ka da do jaw ya ko na jaw ko be ka ma ba ko non akabe be ko non na
akoni mo mo le bi mo le bi mo mi ya lo de mo le ni lo ni mo la da fana de la ni mo la ni ya ko ako kan bi mo le mi ya lo ko mo le ya te kan mo le ni fa so ko ni lo ni jambi afati mo siya kam ye bam ko kan ala fa so mo siya ka jamba mo ma be jam aye be ko ako mama jami ñol bi ta sama de ni be jam akabe be ko non aja sajo ko momo ma to mo yalla jang al salo ko be de sama ko non ako kandum aman dol be no bare be ko kini kini ade be ko la bare ay mo be ko non aja sajo ko fans lo ko ni abi dalila tebe wala anin kambe ako tebe kambe mo de da moda nyaatu ta to so la ji ako bari nani o sandro albitano nyaatu ako ay mo be konton ako nganya ni de bi andu ako tantal bi fana akabe ni fona gambia ko ni ko ako abe president baro konton akaba bulla ko de aba konton tamni on president baro kala akaya al mutandi president baro la situ dangor kam wada kam alaman aja saje ko ngamira te mani ba alaman nale rom na dalinti ako wala mala dalinti hada maniyo amantima jibina be kanyinale wala ko jumadi honorable CDNC aja saje ko abe banko to ni samini ko to am sidi dem akaba ko ma ko na alhaji sidi dem ay hande o fans ko wada ma hande Allah hen ako liaje ni fans ko ko be karate bi alka ko la sidi dem bi samini ko hande akaba ko na bi lu wala baake ya gambia naade akaba ko la gambia ko ni ko on poti andi don woni president baro hande bari mo nyanta lon na ni mala president baro de dubi gene wona balde gene sanji ko non mangeti ko non do de ono ngande do woni kanko woto alfodi ya lon de mala president baro ay hande onon konta ligge do woni wadde gambia de bawo alfode kam no jam president baro la jiwa ko ni nyata alfe ko ni jam ono ngandi ko woni en gambia na woto alfodi ya lon de president baro mo ne ngani ya gambia ban ko ni woni kanko gambia yara yeso ako gambia la nyata gambia na be keba jam ako gambia ko le kayro so kanko ko addi ako wala ya naati ni banko ka ako andu abe wala do ko kany banko nyagi gambia na be fof ako abe gambia ko be dali ngare mbabo de president baro alina nganan na president adama baro ni banko ngande mi wawa ako raji banko ni do ka samanya sabo son kebi president gollo ako nale president so minna ta do ko kali jodi ken santon on sai ale mun sula so le o padi na men Allah tamen na babe ke kali Allah ko ko na ba be ke kali woto alamu ta bulutanti woto alamu ta bulutanti pro on kebe da ko president baro hindile ate president so na jamen da president baro le kamba ko muni ko ako kalmu ay le mun ni banko baro wawa dum motina jamen be sonna wala president baro de mo nange president baro woto president baro mo dal bulutanti pro president baro futi ma onon nin president baro kana kalma yalla mo tere bante lampu lambe sidi bula wule bale alke ni sala bulutanti nange woto bari ya malla president baro mo tola say hanno no biya kam nem nangi sajo koto ni amoy ba fota ko aja sajo muta fa e koto de nga muta fati kanko funtini kam de abata ya fintini de wawa yi ko ako wala ni no la president baro ko mi tamni onon president baro ako bari abandani la ayal mutane ni president baro sabi no sidi njayno bete mi sami no bete hakke ko jegi no ko mi yafi ma ako abe sini jal ko non na la lulalla ana kata ko wala ajina ta ko le bara ba ko non na ba ba ako kantu bi alaka ko la de ko ya sidi jal president baro hebi programme ko ya han ko min fi am ako president baro e programme so la do be bar sidi jal man taji anata janne woto adalla ko nyi ko ya sidi jal woto abe dal la ko la honorable sidi jal gambia na ako gambia ko 2016 yara ako 2016 la kanale de ne nyagi onon akaba danila bedane president baro kapte ala la ka ko ya aliaje president adama baro on bedane president baro naje kaddo ko e president baro on nim sata ate ni sala de yaro wawa gollude gambia fo ama ko ka be gambia be do ko no la wadi kele wala kono wawa gollude he
bari abe fu jamala do ko la ni banko sabana ko namuji mon ɗi gon on yobde ako kanto Allah namolu men alkejo o wawi ɓaga namuji o jooɗo o ñaama ako alga namolu jole dum ika do mo janne buruga keje bari ate mawde kono kanko kabi a rewi namuji wonɗi ko ma rutta onon bari kabiri ate nata ako alga namolu men jo Allah hako nyi aba murdilal onon ko ruttirita onon ko gollana onon leydi ndi ako wodo sila president baro mo ne asabana nyi banko kan do ko mo ne alati nyi banko waɗi hande namuji moɗɗi golla Gambia walakinna algañin do ko men eten Allah namolu president baro be wala ke kanka do ko kala gambe banko nangue président Barrow woto ali president baro dal bul tan algana fulani mi jogui fanti e opposition ji he kala ako ay parton ko opposition ko na ko ne kono mi ñaagui ɗumen ɓe ngarɓe tawta président Barrow ako bari abe be kumandila ye na kafa may be president baro fata kulle amen weeli ɗum nden kulle président Barrow foti ɗumen weeli ako ni ta aja sadio la ko yal kono faamu do president baro ko la ko nyanga kono faamu waɗe tawde président woto bari be kumandila na kafa no ma president baro fata ala barakata Thank you. Abaraka Badi Ajana Sayo. Thank you very much. Abaraka Badi Ajana Sayo. Dia muni yang telah udah punya. Ajana Sayo yang akan menjadi siapa di bawah kajian berai ini mau kan anak-anak mereka kan. Anak dia kafama be bangko sama pasa bangko dogo girima ko metekeri bangko kaja ala fars ko bolu adimolu media ko tafadi media ko tafodi aja sade yo karapone di albela to ngamela karapone adia ko de andu albe karapone mana dala ko be anala hay pawa delegation be ko no honorable minister of Syria ani kay ko nyala ko nyala ko ma ni advice men be be security fana kabri nana ye kata kubabe e do bola be kontrol na baade bawo ala ta bola bi yaje be lala ka silo security de ko ya kenni bari nak Gambia ngol fonsi ala ten ko kandu ke tenol siata Gambia bi president marwat na ke tenol siata kunun mede fano si bi mo jamade ko ko dum be da ke tenol ka be na marwat ma sudana kunun de wol be diya mo ne ka da Senegal ni diya wakola ye tabiyeta bari bi ni to baro ka tarajanya de state house ke be je biya ko kayro ni me ye wodi alla ngalo ko Gambia ko de ko ko sai be jalo ko mandi na wala mo free side Mama!
Excellency Aja Sadio Baro Baro Yaya Jammeh Wuli Tabanding Another Jammeh Kamabi in program of Jambi Yaya Jammeh Excellency Rimba Jambi Aja Sadio Karuto Lamati Jabale Mati Kike Devale Mati Another B of the Syria Another Blue in Kamabi program Bunyaru Ani Bunyaru Party Yaya Jammeh Wuli Tabanding Aukato Mapake Alataro Jambi Bana Sama please alternate time of the year Alhaji Budi Parada Sirinjang Mantama Kuta Jura Yuara Apalagi kita yang sudah di Alhaji Budi Parada Biarkan Jamna balde ma, namin te kurwan
Mina wulu dia iko na wando ko ko de se dunga feje wallahi ni no badi yati ni am badi ya ni badi yati
Thank you.
koma Maimuna Balde defati ko madari inin bara
hande mi weltima hande wonde ɓesɗe Gambia hande ama mi weltima hande kadi jatu ko yimi ko ɗo hande kullani Sadio Malo mi weltima yettel onon midi onon jarama jaam jarama kadi jatu Allah waɗan jaam minemo ko minene mon liggoto sallah jadi midiya ko minemo meno welo e weltare o machallah ko wiyete taw o waɗi success o waɗi successful fo waɗi successful min mbaɗi ɗum e bisimillahi rahmani rahim fuɗɗi ɗum alhamdulillahi rabbil alamin yimɓe fof beltima ha excellency weltima no bete ha mbo amata kono hande ami aduna o fof yii gaɓɓe muɗum ne eyyi jarama musidɓe haare ko ɗum ɗo Fulɓe TV addanno on live ka loncin Sadio Mbalo Baro fans club on nani ɗo nene kanko woni président Kafungu o woli ɗo e ceɗɗe ɓayiɗa andi leydi ni ko hawtani ko ɓerɗe yimɓe fof welne woli ɗo e ceɗɗe holli wondema Kafungu ko darori ko fi wallitagol rewɓe no wadde programme ji ɗi annduɗa addanayi sukaɓe golle ɗum fof ko wallitagol président Baro saabu kanko tum o gaynata ara on jarama o weltanama awa Mariama Diallo ankala Diallo e Khadijatou mbiɗa andi a waɗayla alaman Khadijatou Diallo ankala a jarama no bete gila min mbaɗi sos o ɗum ɗo kala activities min keeɓi aɗo yaha mbaɗa ɗum cover live gila ɗo ha basse si miɗen jahato o ko minen e maɗa jadata so miɗen jettama miɗen jetta jental Fulagu Fulɓe TV no bete ɓe kolli musidal ɓe kolli enɗam ɓe kolli Sadio ko kayen goni hunde wotere joni minen kala miɗen duwano ɗumen miɗen beltani ɗumen miɗen mbiya ɗumen ɓe jarama jarama musidɓe ko ɗum ɗo min addanno hara miɗo yetta timan on fof woni Mamadou Saliou Diallo katelama caméra e Mamadou Aliou Diallo mbeɗa yetta noon Samba Gueladio Mbalo ha France mo annduɗa mo tammiti o TV o yi hande ko live no woni ɗum woni weltare Mbalo noon hande kako mo tawa exécutif Kafungu kono fof ko golle goto haraɓe fof ɓe weltanama saabu ko minen fof hawtaniɗi ha tawata ɗe golle timmi hande mi wawi arde live hara o jarama ko jokkuɗon men komi musidɗon kadi jebjaɗo ha lawol gongol waɗe subscribe waɗon like waɗon siya programme men